بله تماشاوان هجا ام بهتر مجارا آواکرنا دورک آرام لروجاوای کردستان گفتگو بکن گل میوان ما شروکار سیاسی عبدالرحمن گلون هاباوی کی زندی و تبلی بولتنی به ما مستدنباش مجارا آواکرنا دورک آرام لروجالات چم فراتی کنها کتیا قونا غدان وستاندنی ده لگوری نارینات در انجام چه استراتژیت و سیاست که گلو راست دیده مکانیزیک دوتی که واری جبجی کرنه ده بله از پروژه تي وكو استكمال يعني وكو فكرة ببروجي امكارين جريدن ببروجي روجهلاتا نو روجهلا بروجي امريكية كو بري بشتي حربة عالمية ضدها اب بروجي امريكية تاوتي كريدنا خدا مناقشة كريد و استراتيجيين امريكي وتشيكرين برياران لامريكا اب بروجي بيشتي جنگا ضدها وقت بيوكو فكرة دانينا وازد بيجم افاناتي كالدارة بغير اب بروجي ايرو يكو بحثا دبرا ارام دكن تيكل دارة وبوي بروجين امريكيين وبري حفتي صالي هاتي دانين هذا بروجي امريكي بريبه ديتشي وروج بروجي ملامح بيتين خوياني كرن اللي همبر في بروجي يرو تركيا دخوازي فايدة بكي جيفي بروجي امريكي او جيفي هما هنجيا تركيا وامريكا دخوازي فايدة تفاصيلها بكي يعني دخوازي وكو چما مستفيد فيديش چبكه وكو چما مستفيد اگر نمونه انت بدما وكو چه فيديش چبكه تركيا او دورا اراميا كو دخوازي هما هنگ لگل امريكا و PKK تونه بكي لباكور سوريا تركيا دخوازي دو چوكا بيك كبري بكوجي يعني دخوازي هم دو ماهية لتفقرة سياسي كردي تفقرة آزادي خوازية كردي لسر خالقا كردستان سوري بدو ماهي بيني ولقلوي وقت بي الشر دجمني خوجي بكي دجمني يكو PKK بخوا دجمني الشر PKK وتركيا شر كي نام خو تركيا لدرجة سينوري تركيا بيكتينن او تركيا دخوازي هر دو مهمة بيك وقت بيك تشكي بيك بيني باشا ما مستا يعني حتى ترى ديك بيش بينيت كاكو اذا بيشنيارة امريكي تيكا فواري يجيب جيكرينيتا دي ما كان يزيك دويتي كفواري يجيب جيكريني يعني تقولي تخميناته قولي تخمينات او سيناريو وقت بي سيناريو كو على ياكو وبيبي ودغرا آرام تشيربي وأمريكا ويتشبي ويتشيركي لخلاف النظرة ما وتركيا خلاف نظرة ما ونظرة أمريكا وتركيا ديا أم خلاف دبي جارة سربة دبي أم بزن أمريكا تركيا وكنجي بي وشاوا بي وظيفة ودرباس بوني وشاوا بي خطرة وأم دبينن خطرات وأم دبينن دبي بروجي درباس بونا تركيا يعني دوی ام وكو هيز وكو طرف كردستاني لقل هوالبند خوا هوالبند مجد امريكا دوی ام لقل ترتيب لكن كو ام يعني تركيا بخوا نمونا تركيا يعني سيناريو تركيا العفريني دديني شانكرن كو تركيا نتن دجي بيكي باش ما مستقل وكو دسبك دموغوت اباكنا دفرك آرام لروج آوای کردستانه نها دقونها دانوستاندنه دیت نبرا امریکا و نبرا ترکیه ولاتن کردستوردان سوریه دتکن باش هل بت سدمن راستقينا انا حتاكو اف مجا جهشتيا في قناغي لقولي ناريناتا اف سدمن راستقينا تشنه لتركيا وامريكا وقد متفق لسر خالن سركي لسر خط البحن شنا خط البحن إيرو بشتي شر إرهابي شر داعشي لسوريا بدوماهي هات سوريا دابشكيريا دنا برا دو بروجي عنده بروجي روسيا
لرojavayê Feratê, projeya Emerîkiye li Rojhilatê Feratê. Projeya Emerîkî li Rojhilatê Feratê bi tefahum û hemahengî li gel Tirkiye dibe. û heta projeya Rûsî jî bi tefahum û hemahengî li gel Tirkiye dibe li Rojavayê Feratê. Türkiye dixwaze derbas ve duwê hemahengiyê de dixwaze qezencan bike. Yani dixwaze wek bi destêwerdanê li Kurdistana Sûriyada bike. Li vir ew çima yani ew yek jê tunekirina PKK li Bakurê Sûriya ve PKK dûr bikin ji sînorê Tirkiye ve texmîna me de wê PKK dûr bikin heta bibin li ser sînorê Iraqê Sûriya wek berevaniyê li ser wî sînorî bikin li aliyê Dêrezorê Tenefê û wê deverê wê dûrî Tirka bikin ya di doğa wê nüfuzê İranî ji deverê bibirin. Yani yek îro yek ji erk û armancê Amerîka ew e ku hemû nüfuzê İranî ji Bakurê Sûriya an Rojhilatê Feratê hilêne û bibire. îro Amerîka bi şerrekî heqîqî de li gel İranî û heta İsraîl jî rojane li baregehê باش مامۆستا گەلۆ یعنی لگۆی نەرینە تەحەتاکۆ دەڤەرێک ئارام وەرە ئاواکردن تێکە وارێ بجبجیکردنە دەتەنێ دوێ ئەمریکا رازیبوونێ لەسەر بدیان ji hin aliyên navdewletî hene ji bilî Amerîka divê razî be li ser avakirina deverek aram li Rojhilatê Çemê Feratê û bêhtir wê di berjewandiya kîjan aliyên navdewletî de be ev mijara ku were yan jî ev devera ku were avakirin. Bi tevayî avakirina deverên aramê barekî giran li ser milê Ewropa dihiltînê xas meseleyê penaberiyê û meseleyê tengaviyê ê zehmetê ku millet dikişînin û penaber dibin eva Ewropa bi tevayî wê li gel wê be lê dîsa biryara sereke biryara dewleta Amerîkaya biryara Emerîkiye û wekû ez geşbînim ez dibim ev proje wê her serî lê ne li gor daxwazên Tirkiye ku dixwaze wekû ku ew destberdayî be di deverê de wê Tirkiye ne destberdayî be di deverê de wê heta tevgera Tirkiye wê dibin kontrola Emerîkî de be. باش مامۆستا gelek keşrovakarên siyasî yan jî gelek alî dibînin ku sê sînaryo ji Rojhilatê Çemê Feratê re hene yan jî pêşbînî dikin ya yekê derbasbûna Tirkiyeyê ya di duan belavbûna hêzên Erebî û ya siya jî egera derbasbûn yan jî vegera rejîma Esed li navçeyê. Li gorî nêrîna te eger heye yek ji van her sînaryoyan were yan jî têke warê bicibcîkirinê û rêgiriyê li avakirina deverek aram li Rojhilatê Çemê Feratê bike yan na? Ez dibînim her sê senaryo wekû ez dibînim yek senaryo musteb'ede ew senaryoya ku rejîm werê deverê ew senaryo musteb'ede ji ber ew senaryo mihwerê Rûsî de mihwerê Îranî de dimînin her du senaryo yê din yani derbasbûna Tirkiye û avakirina hêzek Erebî her du senaryo bi texmîna min de her du senaryo yek senaryo ne didûne ji ber Amerîka mecbûr e etimadê li ser pêkhatên deverên bike wekû Ereb û Kurd û mecbûr e Tirkiye jî razî bike hinekî Tirkiye derbas wê hinek navçeyên Kurdî de ji bo mulaheqa PKK û dûrkirina PKK yani her du senaryo li gel hev wê bimeşin wê yek senaryo di texmîn. Yani eger heye rêgiriye li avakirina deverek aram bike ya na? Wê rêgirî nevê rêgirî li avakirina deverek aram wê tunebê ji ber li ser xalên sereket Tirkiye û Amerîka li ser muttefiqin û ev proje wê bimeşî wek divê wek niha her du senaryo tereh kirîn wê hêzên pêkhatên devera Rojhilatê Feratê li gel pêşmergê Rojava wê derbasî Kurdistana Sûrî û Rojhilatê Feratê bibin û Bakurê Sûriya wê bibin wê dibin serpereştiya Amerîka û wek birî dehm û tedrîba Amerîka de bin û çavdêriya Amerîka de. Baş mamoste ev avakirina yan jî ev devera aramiya ku tê pêşbînîkirin di demeke bê de yan jî demeke nêzik de were avakirin têke warê cibcîkirinê de
هلبت وريبابريا كويهبه لقوري نارينا تا وريبابريا فين افشي بتشرنجي به از بيجم امريكا واعتماد لسر تابلوها التقليديه دغير نكي وبخوا هيزن سياسي بخوا آبابك و وكو او تجربه عراقيه صحواتا وهيزن سياسي هيزن جواتا مدني هيزن لشكري عربي الدفري وبيك بيني ولآلي كرديجي اشمرگی روز آوای ينكو لباشور كردستان تين آماده کرن اواجي یک جيب وقت جدبه یک جهازم كو امريكا باوريا وي بيك وي بخورة درباز بكي وي تابلوها السياسي وي تحديدا بالضبط وتابلوها لقوري مرحله لقوري نرينا امريكي وكاربه إدارة في دبري بكي لبتضاي أمكارن بيجن أب قناغة كفجهيزة قناغة انتقالية يعني نداوية يعني تشكرنا دبر آرام يعني تبيش بني ناكو رولا كردان دريبري عنودة يا دبر آرام ورم بيشجه خصن نا كرد هيزك سركينة الدخادون بيجوتني بزرالي بيجن كرد هيزك سراكينة وامريكا تجاري نكاري تخليج كردا بكي جبر غرفة عمليات مشروع امريكي زرالي از بيجن هوليرا نتو دغري دينا وامريكا تجاري نكاري مغامرة بكي وكي جارة كدي مغامرة بكي او كردا وكدي بي ناكو كيتشي من نابواب بله قالك سباس جبو ميفاني مع عبد الرحمن قالوش روكاري السياسي تلقى المبوزور سباس جبو شروبه انت